Kulumakli shale sil li takwa Jesucristo, hoy si baom San Mateo. Meikoshla nakshinchalkta saruchichoch chishkebal lituktukil usilal. Inka shinchalk chishkebal lituktukilal. Aam pan lichich. Spanakshinchalk chishhachbal likuin rikin lichikwa. Likwabek rikin lishna. Utli alibek rikin li aliwamre. Uteblishik te ilokre li junjun. Anake bakwili kwankep sa li rochoch. Likashal nashra lishnash. Malach lichikwa chikulain. An mokosh kuluk ta kwang chokin solom. Ut ane kashal nashra li ralash kahol chikulain. An mokosh kuluk ta kwang chokin solom. Ani inka nashchap lish cruz. Ut tinstake. An mokosh kuluk ta kwang chokin solom. Ani narak kolpa lish yuam tasach chiru. Autritis sach lish yuam sa inkaba. An tistaw li honilik yuam. Ani nakuluk ere la inikin skul. Ut li nakuluk kwe. Nashkuli kitaklanchakwe. Ani takuluk re hunak profet, banak profet, kahkamongkil profet iskul. Ut ani takuluk re hunak tik chol, banak tik chol, kahkamongkil tik chol iskul. Ani takeok hun sekak chikela re hunak likoke bain, banak insolom. Relik chiyal linje ere nak inka takanak chimaka tash kahkamongkil. Nakkerakek li Jesus tishakrabinkile lishkabla hotit solom. Ki elk aran ut ko otis puktisenki li chabit esilal hoke chisolpale li tenamit chisotam Judea. Ratin li kakwa Vale,